this lesson, we will be talking about negative questions. سلاف گری قطابیان. دوانه افرودا ام دی بحثی پرسیارین نریکن. Negative questions are most often used when the speaker wants to imply that he or she already knows the answer and is looking for affirmation. پرسیارین نریت هنب کارینان. دمی اف کسید آغویدن دوید دیار کردن که او پیش وقت برسوید زاند بله یل دو پاد کرنید گریدن. There are 5 rules to make negative questions. قطابین هجا ما بینچ یاسایت هین بو درست کرنا پرسیار نری. بو هر یاسایی که ام دی یاسای بیجین دی نمونه که جید گل بیجین پاشینگه دی سر بردی نویسین و شروع بگین. Now for the first rule. نکه بو یاسایی که. The first rule is isn't or aren't, wasn't, weren't, plus subject, plus adjective or adverb or noun or verb ing plus complement. بو یاسایی که گلی قطابیان اگر امسح کنه ما برای که isn't, on aren't, on wasn't, on weren't معهی دیو دا دوید بکرک بیتن و دیو بکری دا on هفال ناوک یان جی کو adjective یان جی adverb کو هفال کاره یان جی ناوک noun آن جی verb گل ing و دیو دا complement تمام کرنا بابتی دیتن. For example, aren't you tired? ماتونه واستیای. Another example, wasn't she playing tennis? ما اوه tennis ندکر. آنکو یاریا tennis ندکر. Now let's write one example on the board and analyze it. So this is our example, dear students. اول نمونه مایا. بری از نمونه بیجم و تبزانی که دو نشانی تیم بوی بابدی. یعنی بتریا پرسیار نویزاری ایک جوان هر دو نشانات طلبت کردن، آنجی تخازدن. یا ایکه بوشایی برای که رستید ایتن دماهی که نشانه پرسیاری. اوکی؟ وری نویسینه کیه هی. وقتی بوشایی هبد دماهی که نشانه پرسیاری هبدن معنای او بابت پرسیارت نریه. اوكي نيجاتيف كويستشن يا دوي دشتا طلب كتن بالسياره ده بشتا نيجاتيف كويستشنز وقتی یک جوان هر دو کات اشتاق طلب کرد معناه اول بابت نيجاتيف كويستشن نکه دبچنه سر نمونه خو ما گوت یاسایی که ما چه هیا ما wasn't آنجی weren't آنجی isn't آنجی aren't ما هی دیو دا subject دیو دا on ایکش چهارم هی on adjective on adverb on noun آنجی verb ing دیو دا تکمیله ده سحکینه وقتی من wasn't هبتن اول wasn't بشتینگه not معناه اول negative دیو دا ما گوتی من subject بدن اول subject هادی شیه کو subject pronoun جهناوی بکریه دیو دا وقتی من wasn't هبتن از لازم سحکمه on adjective جهناف on adverb هفال آنجی noun ناوک یانجی verb گل ing الفرب ممچهاتی گل قطابیان verb ing هول دیو دا complement معنای اول لیف یاسای من چیدن For rule number 2 بو یاسای دوی گل قطابیان دم ما hasn't یانجی haven't یانجی hadn't هبدن ایک جوان هرسیکا hasn't haven't hadn't plus subject بکر plus past participle گورینا سیه یا کاری plus complement که تمام کردن رستیال دو ماهی که جی همی گاوا بو وان جور بسیارا نشانه بسیار لازم بدانین. For example, haven't you been here before? ما تو برینو که نهاد بو اویری. Okay, so now let's try the example on the board and analyze it. Okay. So this is our example. اگرم برای خوب دینه گلی قطابیان چجاش بیر نگه دمیت have has هبتن دویتن بشتی subjecti دا PP هبتن have و has اش بیر نگه have has had بشتی اینگه دویتن تترستی دا PP هبتن آنکو past participle okay so ما haven't یا هی بشتی haven't چه هاتیه subjecti هاتی اول subject
طبعا بوچی haven't هاتی بوچ have هاتی بوچی has نهاتیه چونکو گلیو برینو که ما درست برینو که دام گود بو گلیو لازم همی گوا have بدن فإذا haven't you اف subject هات بيشتينجي ديفياساي ما شو قد بقول قطابيان ما قلتي بدن بي بي بدن اوكي فإذا اف بي بي اگر ما بدن اف كينا تشاوق بي اف تشاوق بي وقتی هم كينا past participle بتابين وبيشتينجي complement تمام كرنا رسته إذن haven't بيشتينجي subject بيشتينجي past participle بيشتينجي complement. Rule number 3 يساسية قلي قطابيان دمما don't يانجي doesn't يانجي didn't habiten اكشفان هرسيكا plus subject ديفدا بكارديتن ديفدا يان have يانجي have to اكشفان هردوكا بيتن ديفدا complement والدوما هيك نشانة بسياري أنكو question mark. أفا rule number 3. For example, doesn't she have to study now? ما نبيد فيها السروي نكا أو بخينة طبعا وقت ديفياس definition أنكو ديف بيناسي ما قلتي برسبة برينج الزانة الزام لازم أو بشت بخينة نكا بس as بسيار كم doesn't she have to study now? Okay. Now let's write this example as well on the board and analyze it. So this is our example. Doesn't she have to study now? ما قلت دائما doesn't on don't on she didn't habiten and the chicken did on ما have habiten on she have to. Very doesn't يا هاتي طبعا نريه ام شوزين كو نريه چونكو not يا بهاتي ديفدا بلي قطابيان دي فياسه ما قلتي ديد ما subject habiten طبعا again ملاحظه بكن هميا سايا ديف بيفاي كده رأسا subject هذا فإذا أفجأ كده subject هاد بشتينجي ما قلتي on have on جي have to الفري have to يا هادي والدوما هيك complement قال نشانه برسياري فإذا doesn't بكر have to complement. Rule number 4 يسا چاره قال قطابيان ده ما جاره كدي don't يانجي doesn't يانجي didn't يانجي won't and wouldn't can't couldn't اكجوان هر شش هفته که ما هبیتن plus subject بکر plus base آنکو چاوگ plus complement تمام کنارسته دمایی که نشانه برسیاری گلی قطابیان فرقیه که هینا بینا don't و doesn't و didn't گل وی یاسای برینو که ما گوتی اگر پشتینگی have on have to هاد بس گل وی یاسای چه بیتن do doesn't didn't بیتن و پشتی بکری ما چاوگ جی هبیتن اف هر دو که درستن. For example, wouldn't you like something to drink? Dat چنوید تو وخوی. Now let's write the example on the board and analyze it. So, wouldn't you like something to drink? Okay. ما قلت برای که on don't, doesn't, on didn't بشتینگی میتهین modal verbs want, wouldn't, can't, couldn't اوا اکشوانا بیتن دیودا وکی ما قلتی همیگه و پشتی پیوایی که subject ما دیتن اوا subject چوا امزاین کو اوا نریه طبعا وری ما نشانه نریه هی کو ناتا بشتینگی ما قلتی ما based بیتن base آنکو چاوک اوا base یهاتی و دیودا complement آنکو تمام کرنارسته و دگل نشانه برسیاری جاره که دیگر قطابیه wouldn't آنجی اف حوالت و can't و couldn't subject بکر دیودا base تا wouldn't آن اکشوان دید لازمه تو base ببینی. Now we've come to the last rule. ام گشنا یاسا دماهی که گلی قطابیان او جی دست بکتب why پیوا وای کو پیوا کو بسیاریه why دیودا helping verb اکش کارت هاری کار جی گلی قطابیان برن که مدیار کربون او جی یان is are was were have has do does did will shall اوا helping verb آنکو کارت هاری کارن دیودا not دیودا بکر آنکو subject دیودا complement تمام کنارسته and at the end we have question mark. Okay. For example, why don't we go to the park? بوچی ام نارابیم چینه پارکه. Now let's write it on the board and analyze it.
why don't we go to the park بوش ام نارا بچینه پارکه ما گوتی اف یاسایه پیوا why didn't اوکی why دیو دا ایکش کار تاری کار دیدن ما گوتی ایکش کار تاری کار کوچه دو دازو دید اوه دو یا هادی گل not اوکی don't دیو دا ما بکریه هی go subject and then we have the complement آنکو تمام کرنا رسته و دمایی که جبینه که نشانه پرسیاری دیف وای همی گاوا ایکش کار تاری کار دیدن گل not Dear students, it's time to talk about ویزاری questions دم هات که ام بحثی بسیارت ویزاری بکن بسیار ویزاری هایی که کل سال 2016 هاتی او جیب وی شکلی بو Dash me alone question mark I will be alright برسب جی آنکو هل بجارتن اونا یا A can't you left B will you leaving C can't you leave D don't you left Now let's write it on the board دال سر بوردی بنویسین و دیار کن کش برسب یا درسته و بود چیه دید خلطن Let's do it Okay, so this is our example, dash, me alone, question mark, I will be alright. ده سکنه ایک اولا ام چه زاین اول بابت ما گلی قطابیاش بین نکم مگوده بداية نشان چه آنجی آن بوشاییه عندك پیو نشانه پرسیاری اول معنوی پرسیارت نریه یا آنجی ده بیشتر تا بومن negative question در بخه يبدأ في صيغة إيندن negative questions أفا كش وهاتيا أفا هاتي أوكي ده بوشايا هاتي بشتينجي برسيار نشانه برسياري ده سحكيني ما تشه هيا و تشه خلطي ده هيا very بس compliment يا هي معناه أصلا ظانم كش وانا يا درسته بالضبط من تشه إشارة نداينا من ديم سحكمه هل بجارت ندخو يا إيكي can't you left ما قودي دم ما can't و couldn't و wouldn't و أفا ما هبتن بشتينجي ده بكريتن و بشتي بكري فيدن بيس بيتن باشه قالي قطابيا اگم can't هبتن معناه الفيري لازمه من تشاوك هبتن آیا وما تشاوك هاتي الفيري نخر left يا هاتي با تشاوك left چه leave معناه يا اكيا خلطه بوچي چكو بي يا هاتي الفيري تشاوك نهاتيا يا اكيا هم دلادين يا ديدا will you leaving اولا الفيري نيجاتيف هاتيا not بيفن هاتيا يا دويجي بشتي will بکردیتن کو سابجکته دیو دا ویتن چاوک بیتن الفيري چه هاتی اگر قطابیان verb ing هاتی معنای اوج بکرمن آید دشنا سی can't you leave وکی اولی ما گوتی can't وید پشتینگه subject آنکو بکر بیتن و پشتینگه چاوک بیتن آنکو بیس ویری چاوک هاتی آن پی پی هاتی آن past هاتی نه چاوک هاتی معنای اوه درسته بوچی can't دیف یاسای دیف دا subject بکر و دیف دا بیزی هاتی معنای اوه یا درسته بس بو تأکید از سحکم یا دموهی که جیل قطابیان چه هاتیه؟ don't یا هاتی پشتی don't ما گوتی ما دو تشتت هین یان have on have to دیتن یان جی بیز دیتن ویری هر دوک نهاتینه جارا کدی پی پی هاتی معنای اوه جی یا خلطه چه مالوره؟ مالوره برسه واسی که او جی can't you leave دا بمویسین Can't you leave me alone? I will be alright. تبوش بالا خوش مفناكي آن مناهل يبتني as they باش بم. Now let's talk about the second وزاري question for today. دا نكابشنا بسيارة وزارية دويك وأوجيل صالة 2017 هاتي. في رنجي بو. Which negative question is correctly formed? كيشك بسيارة ناري بدرستاي هاتيا درست كرن. وچار option يداينما. A. Didn't you finish your homework? B. Why you didn't finish it? C. Computer games aren't amazing. D. Haven't studied it before a long time. Now let's write it as usual on the board and analyze it. دا سر بوردی بمسین و شروع که اینو بزاین کیش که درسته و کیش نه درسته و بوچی.
Okay, dear students, بله گری قطابیان اوه بسیاره ویزاریه وکی ما گویی ایکش نشانه چیه کو بیشتر من negative question بوم در بخه. Okay, ایدن وری یا گویی من negative question بوم در بخه. کیش شوانا یا درست بشکلی که درست هم شوی که درست هاتیه درست کردن دیفیاسای طبعا. ام ده این سکینه ایکه دشرو وکین دبزاین که کیش که درسته و کیش که خلطه و بوشی. ای didn't you finish your homework؟ از سحكمه أوليكا didn't يا هادي ما قلتي بشتي don't و doesn't و didn't بما تشتت قالي قطابيان بما subject ديتن أبا subject يا هادي أوكي ديفدا تشتتن ما قلتي on have on have to يانجي base ديتن فيري شهادية have و have to نهاتنا بس فيري base يا هادي معنوي أفا base وديفدا كومبليمنت يا هادي ونشانه برسياري يعني احتماله كمازن يا هيك وأذا برسوا درس بدن بس از دي ام چكم قالي قطابيان از دي سحكمه ديفداجي كدرستن بلكي برسوا كباشتر هادي ياد بي why يا هادي why you didn't finish it ما قلتي دمي ما why هبتن ما يسا شكلي ديف why دا ديفتن شو بتن قالي قطابيان why ديف دا لازمه helping verb بدن helping verb شنو ما قلتي is am or was were حتى دمو هيك قال not very helping verb هاتيه أن نخير چه هاتيه ديفدا مباشرة subject هاتي معنوي أفجي يا خلت أبا subject هاتي من نهوجي أسحكم ديفدا جي چونكو خلاص خلل كير من عيدا C computer games aren't amazing very هما تشش ياسايا نهاتي تطبيق كرن وديف معناه يجي أفا أصلاً نا بسيارة راست نشانه بسيارة دانا هات يدانين داتا confuse كتن داتا بخربطين كتن بس با أفا نا بسيارة يعني نبو من بريالتي نا don't هاتيا نا haven't هاتيا نا isn't هاتيا نا why هاتيا أفا همينة هاتينا هما subject هاتي وبشتينجي verb معناه أفا جي يا خالته يادو مايكي haven't يا هاتي بشتي haven't قالي قطابي ما شو قلت بو ما قلت didn't ما PP هابتن ما بكر هابتن پاشین که پی پی هابتن ولی چه هاتیه studied پی پیه یا درسته بس برین که متشته کدیه هی نه هاتیه او چه ولی لازمه subject هات باید بکر هات باید بکر نه هاتیه معنای اوه بشکلی که درست نه هاتیه form کرن یا خلطه اوه جی یا خلطه کش مالوره گل قطابیان یا ای که مالوره didn't پشتی didn't ما گوتی بکر مدویتن دیو دایان have on have to یانجی base very base بومنی هاتی و دیو دا complement و نشانه برسیاری. So this is the end of our today's lesson, dear students. I will see you again in the next lesson. قالي قطابيان بشتي ما اف بسيارة وزاري دماهي كناي ام جيشنا دماهي كوانا افروكا حتى وانا قديم جهنا ايك خدت كالوابيتا.